bano iyi ni couple twebwe oya bashaka iyi ni couple nabo n'abaproducer bafise na YouTube channel yabo bayitwa Solution Couple. Solution Couple bashyiraho ibintu byiza biganiro byiza afite company twangwa 3 fois aho ni fan oya Friends family forever. forever mane bamugisha so mujye kurebana cyane yabo bashyiraho utuntu twiza dushobora kugufasha nyine mu buzima bwa misi yose kansabe mudamu mwiza Imana yampaye azana mfashe tumuhamashi tutiyemeje ko na Abel atakuzana mu Rwanda gufata urugendo kuva mukambuka mukava hariya mukaza hano ni umugisha ukomeye byerekana nyine ubucuti dufitanye nk'abantu bakora sinema mu Rwanda n'andi nawe mukora sinema mu Burundi bano bose ni inshuti zanjye Abel anayivuze byo muri sale niyo muntu wa mbere yatumye menya mu Rwanda niyo muntu wa mbere mukomera amashyi amashi kuri jewe mwebwe mwese mureke ko mamashi mama muramukomera amashi nabivuze nabuze nivoga muramukomera amashi Abel niwe muntu twakoranye indirimbo ni umuhanzi akaba n'umuproducer akaba n'umukinnyi twakoranye Rokete mu Burundi 2012 na gatatu 2012 dore ko namukoreye indirimbo sinzi album yose namukoreye album yose mashusho so hanyuma arambwira ati wese twagenda mu Rwanda ukahabona hari ibyo nagufasha muri gazoza ati mu Rwanda urabona bakora video neza dushaka kugenda mu Rwanda ngiye gukora amatuwa nawe ushaka kugufasha gukora connection ngo dutangire gukora indirimbo zahariye ndamubwira ntabwo nabishobora arambwira ati tugende ndamubwira ariko abe nta mafaranga mfise ndamubwira ati yenza biriha byose munyongera amazi God bless you. arambwira ati Abel arambwira ati by'ukuri jewe byose ndabicaginga we tugende niba ko twaje tugafata imodoka byose kayishira tike aho kuba byose nibyo gufungura naje nyine ku mufuka wande wa mbere yari umukire n'umunyaka n'uwa cyari umukire ariko turi abantu indwi urumva muri David dusenya yazanye umuntu umwe none ubu azanye abantu bari haro n'abandi nazanye no haro n'abandi bakize bose amabutike Boss Abel twagiye kabisa ku maradiyo menshi n'amacecenya twagiye ku maradiyo niyo yari imbaraga cyane amacaro ntabwo yari bwaze twagize amatuba menshi ku maradiyo apromoting indirimbo ze nanjye nkafatiraho no mu kuza mu Rwanda noneho mu kuza 2014 nje none nakoresheje nanjye ya connection nakura kwande muhamashi so nyuma y'icyo gihe cyose dukomeza kuba inshuti yaje mu Rwanda nkabimenya nagiye mu Burundi nkayimubwira kuva 2012 urumva ko yambere inshuti ambere umuvandimwe ndi n'umukinnyi mu mpanga utabivuze meni impanga dutuye abantu bari kwakira neza cyane abantu barabikunze niba bakwiye episode kabisa tubyara umusaruro niyo fani yakinyemo
nahise izamuka oya fani mwongera amashyi ko agiye kwibaza umuzanira icyo kunywa ni ukuri Abel kabisa yarakoze so ndi umuntu uzirikana iyo umuntu ihangiriye neza iyo umuntu yamfashije ntabwo ushobora kubyibagira na madamu arabizi ntabwo ushobora kubyibagira twagize kino kirori ndabamenyesha ndababwira se ko dufise event dufise graduation abantu twigishije bangana uku bya 1996 dufise filime tuzerekana filime mwashobora kuza ibatubwira ati bose samwe ngo tugiye amatariki bati nta kibazo turi confirme tuzoza urumva no kuri magome yandi mashi aya mashi angana n'amafaranga wenda niyo yaba ari sensa tubira dutanga bazana agaseke bashaka amacuruzi bashaka bazana agaseke mwarakoze cyane nanjye dufite twaba nk'ishimwe mwatanze byinshi kugira ngo mushobore kuza turabizi ariko turabashimiye badufashije no gutanga amasertifika ku banyeshuri bari basoje nabo mwakoze cyane mwakoze ko bikomeye ko bari abantu basoje kubona bari kumwe n'abantu bafite amacana akomeye mu gihugu abantu bayoboye sinema zo mu Burundi nabo ni ishema kuri ni ishema kuri bo biberekana bo yuko bahuye n'abandi bantu kuri umwuga umwe kandi bazagera kure so munyemerere muhaguruke Abel na Fani iyo mvuze Fani ni mbavuze n'umugabo we kuri bamwe hari gatandatu hari mwambuze hari gatandatu bahagurukije abavuye hanze aba diaspora iyi ni couple twebwe oya iyi ni couple nabo n'abaproducer bafite na YouTube channel yabo bayitwa Solution Couple Solution Couple bashyiraho ibintu byiza ibiganiro byiza bafite company twangwa Trois aho ni Fani Friends family forever. forever mane bamugisha so ubwo mujye kurebana cyane yabo bashyiraho utuntu twiza dushobora kugufasha nyine mu buzima bwa misi yose kansabe umudamu mwiza Imana yampaye azana mfashe tumuha amashyi tutiyemeje ko na Abel atakuzana mu Rwanda ndabona ibyo bigiye kuba okay madame mama Moha nawe ndagushimiye ndagushimiye byinshi ngushimira bizi ariko akari umuyobozi wa Africa iyo ndumukoze ndahemba Mesiyo urata anyirukana ngira ngo muri kamufashe kubera ko mwadufashije twabageneye certificat bashimira uburyo mwadufashije mwitanze gutanga amasertifika uburyo mwitabiriye igikorwa cyacu Abel Nduwayo isertifika ni yawe ni gukorana namwe n'inkunga ikomeye kuba mwaremeye kudusapotinga muzakamara muri salo mbwe ngo nagiye muri Africa nagiye gusapotinga Africa nane byibuze kano ndaza nkareba nzogakora cya kintu gituma katabura kugira ntikazo thank you so much kandi ikindi gihe tuzoba ndanye dushigikirana muji Burundi turi tayari gushigikirana natwe tujana tubana dushigikirana
turi umuryango umwe urumva ko ubucuti bwacu buva kure imyaka 12 dukorana ni umuntu adasanzwe kuva ico gihe je nabona yafise uvuga touche ya video ngakora video ifise amasanamu meza je niko ndakora indirimbo album nese indirimbo zigize muri 18 hama tunavuga nkora indirimbo 9 nizo yakoze ama video kabisa zisa neza uretse yuko ntizakunzwe sinzi impamvu nagabanje style wari banana kigoye jewe album ndayishiza habone ico gihe yaje mu gihe kitari ciza mu Burundi nayishiza habona hageze mu za 2015 yaje inkuru byakunzwe ndayamamaza iyo album ikira feringa niko bavuga bajya bize ikira feringa nyine ariko ndashima ko wankora ibintu byiza kandi indirimbo ziracari kuri YouTube ya Ben Ndiwaye official ariko Imana ishime ko igikorwa ca filme coco cyacigenda neza Ben Ndiwaye kuri iyo channel naho hariho filme niho ariko filme nizo ndirimbo ego kandi uno wakera muri filme ndibuka 2012 nyine mugira ibintu bya filme mwirohe wari ufise umugwi utangura ugira amasinema ico gihe ndavyibuka urumva umuntu wakera kandi gutera imbere ku uyu ndabushigiye kubera ko umunyamwete afise mind yuri umunyamwete ukagira mind oya even today I know kuvuga Kinyarwanda language in Kirundi language you thank you Amen. God bless you iyi nayo isertifika ni ya Fanny Lavine bose barakina ariko Fanny Lavine nawe yigeze kuza nawe aje gusuportinga navuga ati jewe yaraje mu Rwanda ndamubwira ese wamaze byibuze icyumweru hano tugakorana ngo nidukinye arambwira ati nukuri jewe ndahari kandi ntabwo nzakwishyuza tumva twayije twamuhemba nukuri yawe mu Burundi ati ndahari mfite umwanya ente mu nkeneye mu mpamagare kandi jewe nukuri ntabwo nzakwishyuza ko tubigireho kandi n'umukinnyi mwiza akunda ibyo akora nawe afite channel yitwa Fanny Lavine na official wo kariho official kariho okay Fanny Lavine official nawe afite filime nziza zikunzwe namwe inshuti zacu mugende murebe mu bashyigikire bikomeze abantu bakunda Florian Jeannette please subscribe kwa Fanny Lavine warayikoze thank you so much Fanny Lavine n'umutware wawe ntare gatandatu muze makiri certificat ni yanyu nukuri mwarakoze cyane kuza kudushikira muri event yo gutanga ama award ama certificat no kwerekana filime bacu thank you so Arega muri umuntu umwe muvuge mwese twumve ari umuntu muriko muravuga twumve mwese okay ndabaramutse cyane ubwambere manje kwashimira cyane bahafrika ko namwana twakiriye mukatwiyumvirako turabashimiye cyane rwose jewe ku ruhande rwanje nahise ndabakurikirana kuva kera ndabakunda nyine ndabigira ko byinshi ariko mu nyuma hama Imana izakomeza agira intare hari akantu wavuze ryari muri iriya fete ati nta nkweto ndende gute hariho umudamu yonanira gutambukira mu gihe afise umugabo amufashe ukuboko rero ndabashimira mwarambereye ivyitegererezo byiza aho kandi ndashimira cyane umutware wanje
kuko iyo atavyemera naha ntitwari kuza ariko kandi ndanamushimira kubera nanje aransapotinga cyane mu kazi kanje ntivyoroshe gukora ibintu vya sinema uri umuntu w'umudamu ukaba CEO nanje ndi CEO kampani yanje yitwa Twafa rero nagize imana ndonka umutware anshigikira asapotinga antera intege ni kenshi abantu batamusanga dutwagwa n'ishavu kubera nyine cyo ugasanga n'abantu barasuzugura CEO w'umudamu cyangwa umukobwa ariko iyo ufise intare nk'iyi ikaza yagushigikira igutera intege ni byiza cyane kwenda gushimiye kubona waremeye ko tuza namusi ndakongera ariko nawe ndabashimiye cyane kuko mwatubereye ibyitegererezo byiza n'uguhokonesa ibyo twaba twakoze ariko twari duto cyane ntitwari tumerita iyi certifica hariho ababona mu menga ngo ni igipapuro ko certifica ni ikintu gikomeye cyane hariho n'amadosiye bagusaba certifica ukasanga nyine ni hatari ndabashimiye cyane rwose karibu rero namwe i Burundi muri Twafa tubakire natwe duteka neza kubarusha nanjye numva icyo nokongeraho ni uko mudufasha tugakomera amashyi bano bantu bashe gusubira bino numva novuga byinshi ariko muri biki novuga nuko ndakunda cyane abantu bakora sinzi ko no mu brother yibuke ejo ari hanze nambwiye nti wewe kuticara bimeze bitarambye ati byenga sinza kwicara ndiko ndakora rero iyo umuntu wese akora n'abandi badakora bavyumve burya abantu badakora bakwiye kuja mu gashiperi mpimba yino bita gute gereza abantu badakora bakwiye kuja mageregere bakabafungira kubera ko iyo ukora naho wogusha gute ntabura umunsi umwe bikunda nivyo wari kubabwira abanyeshuri bawe no munsi waronka 1k hama ejo ukaronka 2 hama 3 ariko hari umunsi zo kwita 5k rero nibaze yuko arico ndabakundira nivyo niko ndababwiye nti muri abakozi naho umwene data ngayavuze ati jisimbura ukubivuga simva ko ariko bingana burya nyine ukora gutyo naco gituma ari we abantu benshi kumbure bazi gusumba abandi rero turabashimiye nka twebwe Twafa nka Solution Cup Family tubabwira kandi ko tuhari ku bwanyu igihe cyose muzokumva yuko mukeneye support yacu tuzoba tuhari hama ikindi naco nuko mu Burundi n'igihugu ciza harimo ibintu byinshi by'agaciro ibintu byinshi biryoshe kubamo umufere yabizi inkono zirahari n'umusomse n'amata meza ariko ni mwaza imikeke izobica urakumva umukeke imikeke n'uburobe imikeke rero hari iwacu yasaze yabaye myinshi gose muze dusangire imikeke bayijana indera bakyawe myinshi nibaze ko ari ivyo hama turaryohewe icicaro turaryohewe ukuntu mwadufashe biraryoshe numva yuko twari kuguma ngaha ni kubera na hariya badukeneye ariko turacari kumwe so thank you so much event yeje yebonye gute ariko mutabesha ibyagenze nayo mutubwiye na filme mwarebye munze kwihangana kuvyo nza kuvuga ariko uhumura kuvuga byitse jewe icambere ntakunze nuko mwacerewe kiri mu bintu twama dufanuye gucererwa sinabikunze ariko wambwiye impamvu ariko ngari ko ndi umukizwa mu bitana urokore tukunze kuvuga ko ateskize ntuzuvuga ngo waretse gukora Imana kubera urumva jewe nari nabuze ibirato niyo mpamvu ntakorera Imana nta mpande yabigeze ya challenge wambwiye wahuye nazo bategerezwa kuba juste kwisaha kugira ngo bajye abandi baferi tuko turagwana nabo tubatsinde kandi tubashobora ariko ibisigaye byose evenement sale yari irenze abantu bari class uyu nkimubona mbwiye ugiye kugira mariage uravyibuka nyine yari yambaye navuze
wow bazi ivyo barimo bano bantu ama aho ni organisation ama tugiye ngene hari ikinyobwa umuntu yanuka ashaka hariho abangu banje ninakuye mu Burundi baranywe n'ubura baranyene yifashe byabaye sinawe byari ivyo filime yakunze cyambere reka duhere kuri story story yari imeze neza umu artiste yari umu artiste yari karayikina bisanzwe biziko ndi mu rukundo nawe yarakinye ndamukunda umufana wiwe Okay. Baza kusamburira urugo yakinye neza abakinyi bakinye vraiment bakinye neza ndiba ko abere yavuze ati umugabo tumufate wamenga ni biri really rero byari byosha ikindi naco nakunze ni production image ni sawa naho harimo utuntu nkavugira ngaha nza kugira wo technicien ariko ibindi byose level hejuru kwera en tout cas abari mu ruhande rwa bagomba kurwanya barondera ibigwanisho bikomeye apana bwabo ni buto ukarashiriko barondera ibombe kubera ko wamaze kuba isiga amastepu menshi cyane ni ukuri courage fete yari nziza nibaze ko n'umwaka uza muzoyisubira muri fete ntabwo tuzayisubiramo ngo muzakuri iri muri level hejuru cyane ni ukuri yari itego abantu batabonye fete sinzi ko ama platform yanyu mumaze kwishirako ni ukuri meze neza cyane yego akarema nuko wafushe yego narafushe iyo mbonye ikintu ciza gufuha kwiranda sinzi gufuha kwiza cyangwa gatishana nuko tutarakora narayikunze ni kuko byari byiza cyane nabe twage turayivuga nabwo nti abe umwaka uza Fred ataje muri fete sumbi yiwe yagize sinzovyemera rero witege gufata ndege turaje vuba cyane guca Fred Carpet yego ubwo izo bito hariya ni 3F FA ubwo ni graduation cyangwa ni screening tuzomenya hageze icyo tuzi ko tuzaza muri arashobora kuba no kuguha certificate gusa nkabigira ibirenze bijya kuguha certificate kuko guca Fred Carpet tukajya no muri party n'abantu bakaba berewe bakaca baronka n'icyo bantu ari sawa oya gusa rero ni gutegura anniversaire antuka iya fete yara 20 ukuntu twavuze ati none twe turiko dukora iki kubisaba turiko dukora iki hari igihe nyine manda mugora umugabo wanje ngo ndamwe urabona ukuntu merewe ariko si jewe akabwira ati tukiziriye mu tunaje uwo munsi nkaba numva meze fo ndetse ndamubwira wayibonye rero numvise nyine sibijemo inkomezi bushasha navuga uko abarundi uko bari banzi rero banyitege bushasha abaroga nabo siroge murabizi uvuze ngo muri industry yo mu Burundi harimo amarozi bya dada oya uvuze ngo baruga oya kuko hari abantu baisha ndoga mara nyingi bakavuga lakini Mungu akanisaidia nikapona ningali si mnaniona barakuroze bali nioga mara nyingi bakuroze kwe juu ya kujenga ji Iswahili byacu ndi kugenda n'umunyenyekezaho gake ntabwo mwagiye muri ndi karitsiye ariko aje kubaza ngo aratuye akoreshe kumpangira mu mutwe icyo ni kikurakaza oya ntabwo babivuze ubundi jewe mu buzima jewe ahubwo je ndakara imisi yose kubera ko undavye nko mu mibero yanje nk'uko kambona n'ubujumbura nama ndi mu kazi cyane mfite subidi nyinshi ndakora ku buryo nshobora no guciduka nguye nkago kandi amazi stress kubera akazi kenshi ngira akazi kenshi cyane rero kubw'ivyo utaramenyera izo stress z'akazi ushobora kwibaza ko ushavuye ariko siko bimeze ni system z'akazi system do kazi ariko nibwo byoshika nkabameze nk'ushavuye sinkuvugishe neza bitewe n'ako kazi niyo nshavuye ntibikunda ko buca bikiye barabiza abantu benshi haro n'abantu bashaka kugira nabi nko mu bya filime ukagerageza dufate yaraguhimukiye mwese murafite amatimu ari kugira nk'umukinyi ukamugeza ahantu
agaca agwimukira ukumva urashavuye rero je usanga nguma ndamuvugisha ndamurondera kugira nyine ndabure ko ata kibazo twiyunge tubiheze rero hari igihe usanga kubera inda nyine yubatse abafana b'uwo muntu cyangwa abamukorera nk'abamugendera bashavuga ati ujya mugabo n'ikijuju nige guheba iyo umuntu yaguha ibyo yaguhevye igakujana n'ibindi mugo jewe mba numva bidakunda kubera ko jewe byashavu nagize buca byaheze nimba numva ko nawe tugira ibintu bibandanye ngo tugume twankana si vyiza niyo wewe byaheze n'undi bigomba kuba byaheze ngira ngo usanzwe